Assalamualaikum Jang. Soplo kasih soleh goblok. Oke Jang, hari ini kita akan belanja ke warungnya. Guys, ini kita ada Mang Aji. Yi sehat Yi. Alhamdulillah sehat. Ini rokok ya. Rokok naon, Mang? Rokok cap kaki 3 Yi. Ini. Goblok larutan eta mah atuh. Harutan. Oh, rokok cap kaki 3 oh. Oh, anjing. Kopi atau kopi. Kopi naon? Saya kopi naon tak? ABC gudeg kapal selam gitu. Oh, kopi ya cap 88 oh. Salam anjing. Ya, oh salam. Anjing ngegas. Goblok ngegas tukang warung. Sia naon montong usaha goblok atuh. Asia dan yang anu eueuh tuh, Bang. Cuma terus anjing belanjana segala eueuh mah terus ah. Iya jajan mah. Moal ah moal terus segala eueuh aing usaha teh. Si anjing terus naon tadi teh? Iya nahan motor ieu sugana motor urang di dieu ye. Motor mana? Motor sok tangan. Mana? Aya. Bang parkir di dia. Henteu aing parkir di lapang. Anjing.